Dewai tu sa kadam-daman na makaitin na sulibat. Saka tutswa kadam-daman aurita sepuin a kainua cemas. Imazai tua Irimia a sulatan. Imazai tua tapru katu waro akayam. Imazai tua ita karam patiuru sapru katu ciro akaram. Irimisu 18章1节到23节。Ibu a cemas dan nuakan amaya tucu. Vaiku a semazua. Itu a wuma nazwa roka sen. Ta marka jirung. Izwa uriku si a ibu a paparanga zecanusun nizwa ayah. Pai. Vai kaken a semazwa ita wuma nazwa roka sen. Ta jirung. Patsunakan ya maju a unaridi a masen tua marka jirung. Tua sika sensengan nanga tazwa ipu wa seman teributan. No inika malengwa umalen a masenseng a seman zuma no tuributanan. Pai ka tebril ibu uta atsema secanuakan nama ya tucu. Aki inika nangwa a patsuaren ta sika sensengan ta ipu wa seman tuributan aku sikudan dan numun a Israel cau-cau. Itu aku lima amun anamaya tahza ipu itu a lima nazwa roka sen ta jirung. Kumali anu ngida aku inaiwan tu murip a maparak a lemukuya tua mataita kuning. No kiumal sa saja tua pasari-sariu azwa kuning kiku sucikri aku warung. Inika uriku paletekuan tua kapaura. Kumali anu ngida ku inaiwan tu uri temarem a lemengdil tua mataita a kuning. No inika kirai danuakan azwa kuning sa pena terengan ta sikudan. Kiku umali ya ku warung. Saku uripi ya zaku winarungan ka taisangas. Pai pasemaravi ya zwa si Yuda. Katua si Yerusalem a ta'ala-alan. Uriku paserapain. Uriku patavungan dia maju. Papupisuri tu patizua ta sepasariu tu kiumal tu sikudan uri tembrak dia maju ini aku azwa itena kiumal raingi tuaca warung kiparaingi tua nakuya-kuya aca kakudan uri aya. Pai ibu a cemas maya tucu. Kibabadau tua kana ala alanga tuki timanga a kiranda tua namaya tucu a kinudan. A kinudan nua ta'ala-alan ala Israel na pesakuya arabat. Ana majumul a sulat i gadu i ripanun. Aki na mijerenau hanga. A butseret a zalum i gadu. Aki na meta danga. Dakwa aku ta'ala-alan. Mari manga ta nuakan. Lemama toa raut a parisi toa samia-mia. Matani dia maju itua sejalep a jabatsen a jaran. Inyanga ka makazwa itua sitwayan a jaran. Makazwa nga itua inika a pino
paturukan pinu kedangan jaran papena re mine kucen aichua kajunangan imaza nia maju saka sini beri sanga pace parau-raut noa cau-cau no patsuna semari-baribat cau-cau patsasarak sa ngaro ngidi uru tua sama diamen uriku na se beri aden ite ayau tua ala aku ta ala-alan namaya ta kemasi kasedas wali benari pasebu esi tua in bulan mo mantet kapaura uriku pasu ribayan dia maju aya ibu ta ala-alan maya tutu hari ta paat sebai di Irimia izwa ta parkalai tumuru-turu izwa papu warungan pajajekat dan nutem izwa ro pakela-kelang ta warung na cemas pasemarau tua patara cemas ta iwau semam pasariu di Irimia sikuda kiranta kai ni maju aya manasika inuri yaken tisun cemas kirandai aku kipa eci randai aichua sinisam pasariu kai dan nuaken nuaku ala nangwangwa aki bariti ta nakuya-kuya seman lingai dia maju tu uri pasarapai dan nuaken pai kini menemu ku sini ki aung dia maju i te ayau dan nusun maya kemina mali-mali dia maju nayaken ki aung dan nusun lakwa tusu ki aung aken dan nusun cemas ula matsai ta sulan marka alak nia maju ula matsai ta ala dia maju babaya-bayam ula matsai ya skel alak ula matsai ta saituan layar ala alai ula kita tu kana sezal-zal anga i kaki ecian kina caban-caban nua marka maatsubu-tsubung ala alai ulasun semkaul tua uri remawas sa mancel papintus marap jem tua nanema nemanga nia maju i cuma sa pacasarak maung dia maju ayatwa na kemari ta dingai uri pasarapai dan nuaken na pudingai tu uri jemame dan nuaken cemas kemelangsung tu na kinemenem dia maju tu amci dan nuaken maya pada zekat azwa nakuya kinudan nia maju maya amuri urip aza pasari sariu nia maju ulasu ipuin i te ayau tanusun tia maju ulasu kinamali sasu patavungi tia maju ayaken aichu kai noa cemas satu su sinan apurua kai imazai tua wunma karan aki inika nangwa patsoren tua sika sensengan tua ipu seman turibucan aku sikudan dan numun Israel cau-cau itu aku 5 mun anamaya tua zwa ipu itu 5 na zwa ro ka sen ta dirung aichu kai noa cemas
Satu cu kadang-kadang sini pupa tarvan 百感交集的爱呀。上帝与以色列民一切的来往都是为了维护他的约，因此人对上帝之愤怒的经历与人的被约是有关联的。天国的牧羊雪，这也是上帝以陶匠捏陶为比喻的原因。当陶匠在轮盘上捏制的陶器出现瑕疵，以无何用的价值，不如打碎它，再化为粘土，借由剔除杂质、排除气泡、调整湿度、增加紧实度等工序，重新制作出品质更好的器皿。因此，从本质而言，那些陶器并没有被上帝遗弃，反而备受怜惜。上帝盼望他所爱的子民能停止作恶，改变他们的所作所为，他就回心转意，不在愤怒中降下灾难。Sinaya tutswa ka jaman-jaman asini padlaruan ngatan tianutina mapulat. Satu tu asini paki nemen-nemen tianutin. 我如何理解上帝的愤怒？我如何理解上帝的愤怒？Sinaya tutswa ka jaman-jaman aruta digaluina kinemnem latinana gemalu kinemnem tuamana sini pa kinemnem tianutin tutswa ka jaman-jaman saka kainuri。亲爱的上帝，感谢你使我明白，你对我们愤怒的原因是出自满意的爱。恳求你扶持与引导，使我行公义、好怜悯，天天活在你的旨意中。奉主圣名祈求，阿们。Mali-mali tu cua kajaman-jaman na makaitinana. Misila-silang sumupu kilaruai tuamana sini pajajaga tenua kama cemas. Apa uli dangata cemas ru kilivaka na rawat. Rupaura kama cemas. Sakacijen nuna cesario ngatun. Nu rawat saja pasario-sario. Pai kiumali cemas cara mau malavarung rui pajka nutin. Nakuya kisabi sakamaya kipaatsevutua kama cemas. Kiumalianga kisepelivianga. Penaura cemas nutin mapolat latinana kemelang. Ui rukilivakan cemas. Cara izua papatizuan kama cemas. Lakwa masarotin tu cemas sinikiliva ketin sakamaya takalava-lava tanutin tu na kisepelivutin na kiumaletin sakala tinana kemelang laika nama siduduan tua mana sini papasarapay tanutin tua ta pasariu-sariu anga aya kena demiki kita apapupisur tanusun atanoken sakamadi-madi pada mekenu izwa ini kana madungwa aku sinupuan lamunana paje katanga sakamadi-mali mali-mali latinana sudiva tu suatakani adavam taja ping an